was to pray the Lord's Prayer. Uyu ni Papa tariki ya 13 Werurwe 2013 amaze gutorwa. Was to pray the Lord's Prayer. Kuba ari mu mujyi no ku isi hose ndabasukuje kandi murakoze kunyakira. Papa amaze gutorwa waruhagarariye abakaradinari yaravuze ati, In silence. Ndabasaba ikintu kimwe mbere yuko abaho umugisha banze umuha umugisha. Nyiri gutorwa rero Papa Francisco mu gusoza yasoje agira ati, murakoze kubw'ikaze mu mpaye tuzahurira ejo mu misa. Spiritu Santi. Ubuzima bwa Papa Francis umaze iminsi ajyanywe mu bitaro bya Gemelli biherereye i Roma ku munsi w'ejo nibwo byatangajwe ko bukomeza kumera nabi kubera ko abaganga batangaje ko ibimenyetso by'amaraso byagaragaje ko impyiko zitarimo gukora neza akazi kazo ko kuyungurura amaraso no gusohora imyanda mu mubiri. Uyu Papa Francisco wavuze tariki ya 17 Ukuboza 1936 muri Buenos Aires mu gihugu cya Argentine. Izina rye ryose ni George Mario Bergoglio, akaba yarabaye Papa 266 w'itorero Gatolika, ahabwa izina rya Francis nyuma yo gufata intebe y'upapa tariki ya 13 Werurwe 2013. Papa Francisco wavuze tariki ya 17 Ukuboza 1937 muri Buenos Aires mu gihugu cya Argentine ni George Mario Bergoglio, akaba yarabaye Papa 266 w'itorero Gatolika, ahabwa izina rya Francis nyuma yo gufata intebe y'upapa tariki ya 13 Werurwe 2013. Ese ubundi uyu Papa Francisco watanze uburenganzira bwo gutegura umuhango wo kumushyingura no kubera iki? Nanone ko bitakunda nk'intebe yicarire mw'ubusa azasimburwa nande? Ese gusimburwa kwa Papa bikorwa bite? Yaba ari mu marembera yenda kwitaba Imana? Ibi byose ndetse n'ubuzima bwe ikaze. Papa Francisco ubu ufite imyaka 48 y'amavuko yari yarajyanywe mu bitaro kubera ikibazo cy'umusonga mu bihaha bye byombi. Mu bishya byafashwe ku munsi w'ejo bigaragaza ko impyiko ze zigaragaza ibimenyetso byo kudakora neza, ndetse akaba yaranashyizwe mu mashini imufasha guhumeka imuha oxygen nk'uko byatangajwe na CNN. Nubwo Vatican yatangaje ko abaganga bakomeje kugerageza kumufasha kugira ngo impyiko ze zongere gukora neza. Ubuzima bwa Papa Francisco butameze neza, ariko ngo aracyafite ubushobozi bwo kwibuka ibintu byose neza kandi akitwararika muri byose. Ejo bundi ku cyumweru tariki ya 23 Gashyantare 2025 yakurikiranye misa ntagatifu ari mu cyumba rwareyemo muri etage ya 10 ari kumwe n'abashinzwe kwita ku buzima bwe. Papa Francisco nanone kuvuga isengesho rya buri cyumweru Angelus, ibi bikaba byarabaye ku nshuro ya gatatu mu myaka 12 amaze ari umushumba wa Kiliziya Gatolika. Nubwo atashoboye kuvuga iryo sengesho ariko yatanze imbwirwaruhame yanditswe kanatangazwa mu binyamakuru bitandukanye, abashimira abaganga, abarwaza ndetse n'abandi bari kwita ku buzima bwe. Ubuzima bwa Papa Francisco bwakunze kurangwa n'ibibazo by'uburwayi butandukanye. Muri 2020 yabazwe mu nda, naho muri 2022 yagize ikibazo cyo mu ivi bituma atagenda, atangira kugenda mu kagare k'abafite ubumuga. Mu mwaka wa 2023 nabwo yajyanywe mu bitaro kubera indwara yo mu buhumekero ya bronchitis. Izindi mpanuka yagiye agira ziterwa no kugira intege nke mu mubiri. Nubwo akirwaye ndetse akaba anakomeje kwitabwaho n'abaganga, ariko abishinzwe batangiye gukora imyiteguro ijyanye no gushyingura Papa Francis kubera impungenge bafite ku buzima bwe. Nk'uko ibi byatangajwe na Vatican, bivuga ko Papa Francisco yabwiye babiri mu bamufasha ko yumva atizeye neza kazakira. Nubwo bidasanzwe gutegura gushyingura umuntu agihumeka, ariko ibyo gushyingura Papa ngo ni umugenzo usanzweho i Vatican kugira ngo bitegure igishobora kuba icyo ari cyo cyose. Gushyingura Papa no umuhango w'icyubahiro utagomba gusa kuba ibihe by'agahinda, ahubwo ni igihe cyo gutekereza ibikorwa byiza byaranze ubuzima bwe. Gushyingura Papa bikorwa ku buryo bwihariye muri Kiliziya Gatolika kandi bikorwa n'abantu benshi barimo abakristo bo ku isi yose, abayobozi ba Kiliziya n'abandi bakeneye kugera aho igikorwa kiri gukorerwa. Tugarutse mu buzima bwe mu bwana bwa Papa Francisco, yavukiye mu muryango w'Abataliyani bakomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani, ariko hari umwana w'umuryango w'Abataliyani b'abakene. Yize muri seminari ya Brunozari aho yakomereje ibikorwa by'ubusaserdoti mu mwaka w'1969. Yakomeje ibikorwa byinshi bigamije gukuraho ubukene, gushyigikira ubumwe bw'abantu no guteza imbere amahoro. Papa Francisco yamenyekanye cyane mu gufasha abantu batishoboye ndetse no kuba umuyobozi w'itorero rihatira abantu gukora ibikorwa byiza. Papa Francisco yamenyekanye kandi mu guharanira gukemura ibibazo by'imibanire hagati ya Kiliziya Gatolika n'andi madini cyangwa amakimbirane hagati y'ibihugu bigiye bitandukanye, kandi yagerageje gutanga ubutumwa bwo kuba mu buryo bwo kuganira mu rwego rw'isi, cyane cyane ubushyamirane hagati y'ibihugu cyangwa abantu. Muri kwa kutarekera intebe yonyine ko y'abakaridinali bo bafite uburenganzira bwo gutora Papa. Muri rusange abakaridinali bose bafite imyaka 80 cyangwa munsi ya 80.
nibo bemerewe gutora papa. Abakaridinari nk'abafite uburenganzira bwo guhitamo papa mushya, ariko nta bandi bafite ubwo burenganzira bwo guhitamo papa. Mu gihe papa apfuye, abakaridinari bagera ku 120 babarizwa mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi baraza, ubundi bagahurira mu nyubako izwi nka Sistina bagatora papa. Iyo papa apfuye, abakaridinari bahita batangira kwitegura conclave. Umuhango wa conclave utangira mu ngoro ya Vatican mu cyumba cyabugenewe mu nyubako ya Sistina. Mu gihe abatora bategura, baganizwa kandi bakiga ku buryo babona umuntu ugomba gufata umwanya w'ubuyobozi mu itorero Gatolika, bakoresha uburyo bwo kugaragaza ubuyobozi bukwiye. Iyo papa akiri gutorwa mu nzu, abakaridinari babateraniyemo bacana umwotsi w'umukara, bigaragaza ko ubwo bakiri kumutora. Bitandukanye n'igihe yamaze gutorwa cyangwa yamaze gushyirwaho n'abakaridinari, bacana umwotsi w'umweru. White smoke, and as that smoke rose and billowed into the night air, saying, uzaba papa hazaza. Mu gihe Papa Francis akomeje kuba mu bitaro arwariyemo umusonga, benshi baribaza kuwayobora Vatican ndetse na Kiliziya Gatolika ku isi hose mu minsi iri imbere. Kuva mu 1378 Papa batoranywa n'inama y'abakaridinari izwi nka Conclave of Cardinal. Gusa abakaridinari barengeje imyaka 80 bashobora gutorwamo papa. Conclave rero ni igikorwa gikorwa cyane aho abakaridinari bateranira muri chapelle ya Sistina kugira ngo batore papa usimbura uvuyeho cyangwa hoza ari kuri iyo ntebe. Hano hari abakaridinari 5 bari imbere ku bashobora gusimbura Papa Francis mu bihe yaba atakiriho. Hari Kardinali Pietro Parolin nk'umunyamabanga wa leta ya Vatican kuva muri 2013, ni ukuvuga igihe Papa Francisco yatorewe. Parolin w'imyaka 70 ukomoka muri Veneto mu Butaliyani, niwe mu Kardinali uza ku mwanya w'imbere mu nama y'abatora. Parolin amaze igihe kinini afatwa nk'umuntu nyabigwi Vatican, yagizwe umukardinali wa 2014 kandi afatwa nk'umukandida ukomeye ushobora gukomeza umurage wa Papa Francisco. Hari Kardinali Peter Erdo, uyu munyahongiriya w'imyaka 72 y'amavuko, yahoze ari perezida w'inama y'abepiskopi Urwaye. Kardinali Erdo kandi ni archiepiskopi muri Hongiriya, ngo yagizwe umukardinali muri 2003 na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Kardinali Luis Antonio Teigo, uyu ni umwe mu bakandida bakomeye muri Aziya. Ni Kardinali Luis Antonio Teigo ukomoka muri Philippines. Ku myaka 66, Teigo azwiho uburyo ashyira imbere imiyoborere ya gishumba no kuba ahuje imitekerereze na Papa Francis mu guharanira impinduka. Yabanje archiepiskopi wa Manila kuva muri 2011 kugeza muri 2019 mbere yo kugirwa perefe w'inama y'ivugabutumwa ku bakristo. Muri 2020 yagizwe umukardinali w'umwepiskopi, bigaragaza uruhare rwe mu miyoborere ya Kiliziya. Teigo aramutse atowe yababaye papa wa mbere ukomoka muri Aziya, ibi bidakunze kuba muri Kiliziya Gatolika. Hari Kardinali Matteo Zuppi. Kardinali Zuppi ufatwa nk'ukundwa na Papa Francis, ni perezida w'inama y'abepiskopi mu Butaliyani kuva muri Gicurasi 2022 ndetse akanaba archiepiskopi wa Borgina mu Butaliyani. Uyu Mutaliyani w'imyaka 69 yagizwe umukardinali na Papa Francisco mu mwaka 2019 kandi kuvuga yagiye yoherezwa na Papa mu ngendo nyinshi ku isi. Muri izo ngendo twavuga nk'izo yagiyemo mu butumwa bw'amahoro muri Ukraine, aho yahuye na perezida Vladimir Zelensky, guhura na Joe Biden wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kardinali Raymond Leo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizigeze zigira umupapa na rimwe, ariko Kardinali Raymond abona nk'umukandida ukomeye watorwa mu Papa. Leo wahoze ari archiepiskopi wa Saint Louis, azwiho kurenga amavugurura ya Papa Francisco ajyanye n'ishyirwaho mu byo kuringaniza imbyaro ndetse n'arebana n'abahuje ibitsina cyangwa se abatinganya. Uyu Leo yagizwe umukardinali na Papa Benedicto mu mwaka wa 2010. Kora subscribe kugira ngo tuzabane n'ubutaha. Imana ibumugishe.